rimwe Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imbere y'abaturage Kinshasa ari kwiyamamariza kwa perezida w'iki gihugu ku nshuro ye ya kabiri yarateruye agira ati: ntimugire ubwoba, igisirikare cyacu uyu munsi gishobora kurasa Kigali kiri Goma. Perezida Kagame ntazarara mu nzu ye, azajya kurara mu ishyamba, akinisha abandi bantu ntakine na Faci Beto. Felix Antoine Tshisekedi ni mu kuyobora manda ya kabiri, mbabwije ukuri ko muzaba batanga buhamya bibi. Ibi mbivuze cyane ku buryo buri wese abyumva. Isasu rya mbere ry'abo banyagwa nirigwa kuri Kongo cyangwa agace ka mbere bazafata, nzakoranya inteko ishinga amategeko mbasaba uruhushya rwo gutangiza intambara ku Rwanda, kuko ubwo burenganzira ndabufite rwose. Ibitekerezo byabo bihuriza ku ngingo imwe gusa, ndetse hari n'abajya kure bakavuga yuko aba bagabo bombi ari imanga bitewe n'ukuntu bajya gusa bakagira taye zimwe no mu mutwe atekereza kimwe. Ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na mugenzi we w'inshuti ye y'akadasohoka Bwana General Neva Evariste Ndayishimiye uyobora igihugu cy'u Burundi. Igihugu bavuga yuko ari kinini ndetse kikaba gikize kuruta Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Korea ndetse n'ibindi bihugu byose byo ku isi. Akongera mu kandi kanya akavuga uti ni agahugu gatonya kinyegeje kandi kitereye nk'umutima, ako akunda kwita umutima wa Afurika. Aba bagabo bombi usibye kuba ari inshuti bakanayobora ibihugu bibiri by'ibituranyi, bahuriza ku ngingo imwe gusa yuko nyakubahwa Perezida Paul Kagame mugenzi wabo uyobora igihugu cy'u Rwanda batumvikana habe na gato, kandi mu by'ukuri bayobora ibihugu by'ibituranyi. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na mugenzi we General Neva ntibakunda Kagame usibye ko nawe atabakunda, ntibakunda u Rwanda usibye ko nawe rutabakunda, ntibakunda abanyarwanda usibye ko n'abanyarwanda bafata nk'abanyarwenya ariko by'ibigome bitereye aho. Si rimwe si kabiri abayobozi bombi bigamba ko bagiye gutera u Rwanda, bagafata ibitwaro biremereye cyane bakarasa mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Kigali, bakawurimbura bakagira umuyonga burundu, bagakura ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse bagahondagura igisirikare cy'u Rwanda ngo bahe igihugu cy'u Rwanda. Isomo rimwe kugira imyaka n'imyaka izashira, ariko u Rwanda n'abanyarwanda batazibagirwa iby'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazabakorera icyo gihe nibarasa. Ese koko ibyo bintu birashoboka? Igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birashoboka ko barasa Kigali mu Rwanda bakahindura umuyonga? Ibi bihugu byiyemeje guhangana n'u Rwanda bifite imbaraga zingana iki mu bya gisirikare ku buryo bishobora kurasa Kigali mu Rwanda? Mu gice cya mbere cy'ikiganiro gicukumbuye kivuga ku bihugu byanga u Rwanda urunuka, tugiye kurebera hamwe igihugu cy'u Burundi. Ese gifite imbaraga zingana gute mu bya gisirikare ku buryo ubwacyo kigamba ko kizarasa Kigali mu Rwanda? Muhaye ikaze mu isi y'igihugu gifite igisirikare gikomeye kurusha ibindi byose byo ku isi, cyakubita Uburusiya, Amerika, Ubushinwa, Korea ndetse n'ibindi bihugu byose navuze kuri iyo liste, aricyo FDNB, igisirikare cy'u Burundi. Niba ari ubwa mbere wari wisanze mu murwa mukuru w'amakuru agizwe n'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni gukanda subscribe ugafungura akazogera kugira ngo uzakomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri isi nzima dutuye. Njye ndi Mr. Irene. Muhaye ikaze. Ubundi igihugu cy'u Burundi ni igihugu kiri ku busonga na kilometero kare 27,834 kuri ingingo kikarusha u Rwanda kilometero kare imwe na metero 496, kuko igihugu cy'u Rwanda kiri ku busonga na kilometero kare 26,338. Ibi bikagishyira ku mwanya wa 10 mu bihugu bitoya ku mugabane wa Afurika nyuma y'ibihugu nk'u Rwanda, Eswatini, Gambia n'ibindi. Kikaba igihugu cya 47 ku isi mu bihugu bitoya ku rutonde ruyobowe n'Vatikani kwa Papa. Mu mwaka wa 2024 igihugu cy'u Burundi cyari gituwe n'abasaga miliyoni 14 n'abandi 50,000 gusa. Nyuma y'imyaka ibiri, mu mwaka wa 2026 igereranya ry'abaturage rivuga yuko igihugu cy'u Burundi gituwe n'abari hagati ya miliyoni 14,400 na miliyoni 14,700. Bisobanuye ko mu myaka ibiri kuva 2024 kugera 2026 hiyongereyeho bari hagati ya 2.5 kujya kuri 2.7 ku baturage bari batuye mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2024. Umurwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi ni Bujumbura. Uyu murwa wonyine uri ku buso bungana kilometero kare 127, hakaba hatuwe n'abaturage basaga miliyoni 426 n'abaturage 40. Bisobanuye ko umurwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi ariho hantu hatuwe cyane kandi hacucitse kurusha ahandi hantu hariho hose mu gihugu. Ibi bisobanura yuko muri kilometero kare 127 zigize umurwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi Bujumbura, uko zigeranya basanga buri muturage utuyemo atunze metero kare 89 gusa.
mu gihe igihugu cyose kiri ku buso bungana kilometero kare 26,338 mu baturage basaga miliyoni 14,700 bivuze yuko neza uko zigereranya buri muturage wasanga atunze angana metero kare 1890, ariko siko bimeze mu gihugu cy'u Burundi kuko usanga umukene akenyeho gupfa hana na metero kare imwe atunze, wajya kureba umukire ugasanga aratunganiwe n'umujejeta rufito. Bitewe n'uburyo ki muri iki gihugu wakiza kira mutinda gatindahara, abaturage bavuga yuko ibi ngibi biterwa n'ubuyobozi bubi bafite muri iki gihugu. Hari n'amakuru avuga yuko muri iki gihugu abayobozi baho bajya ruswa nk'abashaka kuyimira bakayimaraho burundu, ku kigero cy'uko abaturage bicara bakavuga ati tuyobowe n'umutwe w'iterabwoba, ubwo bavuga ishyaka CNDD-FDD. Mu gihugu cy'u Burundi abafite ubushobozi barimuka nibakibamo, ugasanga abanyanyagiye mu bihugu bigiye bitandukanye by'ibituranyi n'u Burundi nk'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Kenya ndetse n'andi agiye atandukanye. Hari n'uwo duherutse kuganira ejo bundi ambwira ko muri iki gihugu haba ubugizi bwa nabi butarabaho. Wumve neza ko abitwa abadede muri iki gihugu banga umunyarwanda n'usa nawe wese. Ibaze kuba uri umurundi mu gihugu cy'u Burundi bagufatana n'umunyarwanda bakagufata mwese bakabica, cyangwa ugahura n'umwaku umudede akamenya neza yuko ufite inkomoko mu Rwanda cyangwa ufite umuryango mu Rwanda, bikaba akarushaho kubonye uvugana nabo kuri telefone cyangwa bakuvugana nabo kuri telefone. Icyo gihe ufatwa nka haduyi ukajyana bakakwica buhene bakwita RDF ya Kagame. Kugeza isaha mu gihugu cy'u Burundi hayobowe n'ishyaka ry'abagizi ba nabi ryariyobowe na Hitler, CNDD-FDD, Conseil national de la défense de la démocratie, force pour la défense de la démocratie. Rikaba ishyaka ryafashe ubutegetsi mu mwaka wa 2005, bisobanuye neza yuko rimaze imyaka isaga 20 riyoboje ngo n'icyuma abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Ubundi imbere yuko CNDD-FDD ivuka hari abo barwanyaga ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bwari icyo gihe, harimo uwo bita Leonard Nyangoma, uwo bita Jean Bosco Ndayikengurukiye ndetse n'uwo bita Pierre Nkurunziza. Abo bagabo batatu barwanyaga ubutegetsi bwari mu gihugu cy'u Burundi icyo gihe, bwari biyobowe n'uwo bita Domitien Ndayizeye, wari warafashe ubutegetsi mu mwaka wa 2003 ava mu mwaka wa 2005, bisobanuye neza ko yatamaze imyaka irenze 2 ku butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Mu mwaka wa 2005 uwitwaga Nyangoma Leonard yashinze umutwe w'urwanya ubutegetsi bwari icyo gihe bwayoborwaga n'uyu mugabo Ndayizeye. Akimara gushinga umutwe witwaza intwaro ndetse ukanarwanya ubutegetsi bwari mu gihugu cy'u Burundi icyo gihe, yirukanse ajya kureba wita Pierre Nkurunziza amusaba ko bakorana muri uwo mutwe yari yashinze. Muri icyo gihe bagiranye ibiganiro bikomeye cyane kugeza ku kigero cy'uko bumvikanye ko bagiye kuba bakora ishyaka apana umutwe w'iterabwoba cyangwa se umutwe witwaje intwaro. Birangira havutse ikintu bita CNDD-FDD, Conseil national de la défense de la démocratie, force pour la défense de la démocratie. Kubw'amahirwe yabo cyangwa se amahirwe y'iri shyaka rishya kigaremwe mu gihugu cy'u Burundi ku itariki 26 Kanama mwaka 2005 mu matora y'igihugu cy'u Burundi, ubwo bashaka gusimbuza Domitien Ndayizeye cyangwa se akongera agatorwa kubera ko yari yaragiye ku buyobozi bw'inzibacyuho, nibwo Perezida Pierre Nkurunziza ndetse n'ishyaka CNDD-FDD ryo bari barashinganye yaje kwiyamamaza ndetse aranatorwa n'abaturage batuye mu gihugu cy'u Burundi icyo gihe. Ibitekerezo by'urwakira iki kiganiro ndabikeneye muri comment. Mu gice cya kabiri cy'ubutaha uzagaruka neza kuri ishyaka CNDD-FDD uburyo ryaremwe rigakomeza gukura kugeza amagingo anga akaba ari rifite ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Tuzagaruka neza ku ntambara iri gutegurwa hagati y'igihugu cy'u Burundi bagataka igihugu cy'u Rwanda bafatanyije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cy'u Bubiligi ndetse n'abandi. Niba ari ubwa mbere wari usanze mu murwa mukuru w'amakuru agizwe n'ibyegeranyo mu gihugu cy'u Rwanda, icyo usabwa nta kindi ni ukanda subscribe ugafungura akazogera kugira ngo uzakomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bize nk'ibicanganye kuri sinzi dutuye. Ngende Mr. Irone nawe ubutaha.